Sagudayan nga rod ti surat nila Arnie iti Ilocos Norte, ana pauluan iti. Uleg a best friend. Dear cousin. Sagbay man nga inak ibura iti pakasarita kasinyong idanon ko man ti nabara kablaw ko kada kayo amin dita na MRC Studio nang runa kada kayo ken idadim nga magusgusto ak launay nga buybuyaan ken dingdinggen gaputa adu dagiti mapidot nga adal manipod ka digiti ibasbasa yo nga pakasaritaan. Kablawak pa dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa ka digiti sponsorsyo ken digiti kanayon nga mangmangted ti balakad kadagiti problem senders akas kanyak. Naawis ti riknak kasinyong nga mangiburay ti pakasaritak ngamin jak ni namnama nga ti pay mismo best friend ko ti makaipaay kanyak iti nagpaiduma nga sugat. Ni Grace nga best friend ko sipod idi teenagers kami pailaeng kasinyong isupay ti nang traidor kanyak bayat iti kaadak iti balasyo taaw. Ni Grace nga bilang kon akas lang bukod ko akabsat. Ni Grace nga nang ibagbagaak dagiti amin nga sikreto. Ni Grace nga nangitalkak ti amin. Ultimo, iti kaayad-ayat ko nga ni Ricky. Taga po iti rigat ti biyag kasinyong napilitanak nga nagabrod. Ayat ko laeng mo't nga napintas to ti masakbayan ti pamilya nga bangunin mi ken Ricky nga kaayan ayat ko. Ngem gayam ti panagabrod ko. Ket isod dakkel a rason no apay nga napasamak ti saan ko kumakayat a mapasamak. Nasakit man kasinyong nga sublianak tinapalabas. Ngem kayat ko launay nga agtaklin iti programam ta agkidawak iti balakad kada kayo no anyat aramidek. Kasti ko nak narigat man angem kasti man nga inak isalaysay ti amin. Ket irugig man, idita dandani akon agtayab nga umay iti balasyo taaw. Oh, best friend. Makalawas laeng nga nag-flight ka nga mapanidye Hong Kong. When nga rod, best friend. Ket excited ka mo't aglalaok nga rod tirik na. Anya? Diyak nga rod maawatan. Grace, ta ano daduma? Excited dakta. No makadano nakto ni Hong Kong. At dati agur-ure nga naranya kamasakbayan mi, ti pamilyak. Kas tamot ti agbalin to nga pamilya mi kini Ricky. Ngem no daduma? Malidayanak. Ta syempre damok ti umadayo. Saan lang ti pamilya. No di kat umadayo akpay kini Ricky. Asidigmat laeng ti Hong Kong. Ala Arnie. Kaya napagbit laeng madata 2 taon. Agawid kan tumadla after 2 years. O, ken sabali ti panawinitan, adamot ti social media, adamot ti cellphone. Inaldaw tumot nga makapagsarita kayo iti pamilya, ninanang mo, di kiti kakabsat mo. Kastamot kini Ricky. Sa bagay, osto ti ko na, Grace, maikawak siguro into no damdamo, ngem may irwamak tumadla siguro. Baka mo't ngamin, di mo maadaywan ni Ricky, gaputa, amumun naparitnaan na kasiguro, naparamanan na kan, ti saan mo pulos na malipatan. Ay na, siyempre, karaman na mo't daytan, kunak tupay.
Lalo kat ni, nataer ti boyfriend mo. Kan napintas ti pamagina. Kan amok, gaputan na istoryam kanya, nga dakkel ti armas na. Ay, sigurado laki di nga DJ ti pakalidayam nga umadayukin kwa na. Sika talaga, Grace. Kahit kailan talaga, kasta ka nga, naangaw ka. Kat, ustumati ko na. Ay na, no kumalang na saan nga narigat ti biyag dito Pilipinas. Kat, ure ko masaanak nga abroadan. Ang kasano, agpadpada kami met kini Ricky nga, saan nga nakaturpo si ti panagadalmi. Kat, no mangnamnama kami laang iti trabaho dito Pilipinas. Baka agrig-rigat kam tulaang. Imbagkin ka, Grace. Api ko ma. Siyempre, nakaasawa ka iti negosyante nga Chinese. Kat apay, gaputa nakaasawa ako ti negosyante a Chinese. Nagasat ka din. Kat nagasat ka tasaan kan nga, saan mo kasapulan ti umadayon. Saan mo kasapulan ti mapanagtrabaho abroad akas kanyak. Matkidi. Agpaiso nga saan ko kasapulan daytan. Kat bak na nga sigo doon ti asawak. Amom, no kumamin mat nagsapul ka iti bak nang idi, alakat, napintas ka mama ti biyag mo. Angim saan ka nga mababalaw nga ni Ricky ti boyfriend mo. Nga ni Ricky ti pinilim. Kat ti kinaado nga agar-arab kin ka idi. Laarni nga, babak nang, ni Ricky ti pinilim. Saan nagbabawi nga ni Ricky ti pinilik, bes. Ngamin, iso nga talaga ti nakariknaki ti ragsak. Kunaktupay. Siyempre, alangan mo nga di ka agragsak? No, troso mo ti armas ti boyfriend mo? Sa alangan day jay, Grace. Naragsakak no kadwak ni Ricky. Kasla nakasesayfak no iso ti kadwak. Kaslang malipatak amin nga problema no agkuykuyog kami. Nang runa ano tudukin na ka kunaw. No itudok na kin ka dati troso na. Ay, best friend. Sika nga talaga. Ket pagkikita mo ani Ricky, bes. Amo ka busy-busy ka tatultulong ti asawam iti negosyo yo. Ngem na dati gundaway mo. Ket update anak no anya ti raramidem no anya ti mapaspasama kini Ricky. Apay awang ka diti talek mo iti best friend mo. Hala, Arnie? Ay, best friend mo? Kunak ko, mati boyfriend mo? Adamat. Adamat talek ko kinkwana. Ang hindi tayo laam mo Aglalo kat mabayagak mat nga nga umadayo. Agtalik ka kiti best friend ko, boyfriend ko. Ang sa anak nga agtalik kadigiti at tattao iti aglawlaw na. Anya ti kahit mo sawan best. Nga adod ti sulisog iti aglawlaw. Amangan no amudan ton nga dayuak. Nga dakit di Hong Kong. Gundawayan da. Kat solisugin da ni Ricky. Ay nasaan nga mapasamak data? Bantayak ti boyfriend mo para kin ka. Saan ko ipalubos nga dati mang sulsulisog kin kwa na? Ay na best friend ka nga talaga. Agyaman Grace. Agyaman ta si ka ti best friend ko. Kat namnamaik nga rati sa nga pakibanbantayam ti boyfriend ko, bes. Saan ka kadi pa nga maturog, laar ni anak ko? Ay, da kayo kidi ati damagak na nang. Api nga siriring kay pilaang. Nakita ka nga rod. Apaman nga agturungak iti silid ko. Nakita ka nga da dito Ni, agkap-kape ka mat. Di ad-adan nga di ka makaturog. Talaga nga tiyak makaturog nanang. Apay, panpanunutom ka di iti umadanin nga panag-flight mo nga mapanji Hong Kong. Unang, amo yung nga first time ko ti umadayo kada kayo. First time ko ti agabroad. First time ko nga mapaniti lugar nga saan ko pa nga napanan nga diyak amo no anya ti agur-uray nga gasat ko sa jay. Ay, gagangay laday ta anak ko. No ka ba ilan dagiti daddo mga Pilipino nga
nagtrabaho di abroad, sigurado nga kabailamat. Ti pagmayatan na king ka, awan pa'y ti pamilyam nga panawam. Nang, awan pa'y ti babasit nga anak mo. Awan pa'y ti asawam. No pa'y adda nobyo mo. Ang nasaysaya at kidiin ta agabrod ka itan. Ngim inton addan pamilyam. Narigrigat ton paraking ka. Iso nga saludo ak kadagiti OFW nga. Nag-abroad. Uray no adda ti babasit nga ubing da. Sa bagay, gusto ti kunayo nanang. Kabailak nga ta nga. Ibturan ti iliw kada kayo. Iti lasod ti duwa nga taon. Da kami wenno ni Ricky nga boyfriend mo. Nang? Di mo pala ibagabarok. Ay, ang balasang ka. Ni Ricky ti panpanonotam. Baka ba't no di mo mapanawan? Nang rona kadwa atawan nga agin na dayo kayo. Ninanang mo. Da kayo. Siyempre kailiw ko ito. Ay, saan ka man nga ipukrita anak ka. No, agkuyog kayo kini Ricky. Halos di mo kayatin ti agawid dito'y balay. Ninanang mo. Ngalahan, saan ka mo't kakontrahin anak ko. Amok nga ipatpatag mo ti boyfriend mo. Amok nga, narigat kin ka nga panawa misuna, nga di kay pa'y nag-asawa. Siguro kat panpanonotam amangan no, adda iti si madi nga mapasamak, bayat ti kaadam ija abroad. Aklunik nanang, kasta saan nga natalgad to ti Rignat? Nga, agin na dayo kami kini Ricky. Apay. Awan ka di ti talek mo iti boyfriend mo. Ang damot nanang. Ngayon kasti ko na kini Grace, awan ti talek ko kadag iti tatao iti aglawlaw. Ado di iti sulisog. Kat iyam amak ko no masulisog da ni Ricky. Pasit amin ti biyag day ta anak ko, ti panubok. Kat no bilang laing ta masubok, ti panagayat ni Ricky king ka. Bayat ti kaadam ija abroad. Kat adam ang sulisog kinkwana. Adda kinkwana ano pasulisog wano saan? No pasulisog man, kayat naasawan, saan nga napudno ti panagayat da king ka? Nang? Iso nga, ti panunuti man ako, inka agabroad para iti masakbayam. Kat, no saan to nga, no dakay to nga talaga kiniriki ti agkagasat. Kat dakay to lata. Sa bagay, gusto ti kunayo nanang. Kayak da ito eh. Kayak ti maya dayo kini Ricky. Total adakay mo't. Bantayan yung mo't ni Ricky nanang saan ka di? Wan, alam. Sana bali. Ta karayon tumot nga umay dito eh. Ta nasingput mo't ni Ricky. Ken oray ni Grace. Imbilin ko pa'y kinkwana nga bantayan na ni Ricky. At ikayat ko ito nagawid hak. Makaurno nga kalaki din nanang. Agkalay sa kami kini Ricky. Alakit. No iso ti kayat mo, no iso ti plano manak ko. Adaak lang nga nakasuporta king ka. Agyaman ak nanang. Agyaman ak. Oh, kahit mo ka di pa iti order? Asto na, nabsug akon. Kisyak, kahit ko pa iti extra rice. Tapno da pamigsak madamdama. Ha? Pamigsa? Apay? Sa dino ka diti papanam? Papananta ko nama. Saan ka di nga ag-flight kan into no maminsan ngal daw? Oh, edi gundawayan tan. Sulitin tan, bayat ti kadampela ditoy. Ha? Iso nga masapol ko agpapigsa. Waiter, may sama pa nga extra rice? Sige, sir. Kaslamok dito panunutin mo na. Wena, kalpasan ta nga mangan dito restaurant.
Intantag diretso jay, paborito ta nga pag-check-check inan. Mm, dito nga talaga. Kito na, doa tawon to nga ginadayuta. Doa tawon to nga, saan ka nga marakop ken magkan. Doa tawon nga, saan ta nga makapagpapasiti ragsak. Iso nga gundawayan tan, no mabalbalin lang ko ma, umyan tan iji hotel. Mabalin ka di? Sige. Mayatak mo ti kunam, Ricky. Sulitin tan ti amin nga oras nga kaadak pala dito Pilipinas. Tamabayag to nga panahon nga naginatayuta. Oh, may lagayam. Sige, rayak nga ro dito extra rice. Ta ituloy ko ti mangan. Takalpasan na, agdiretso tanton, iji hotel. Mm, 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 Kailiw kong talaon eh, digiti agik mo, Ricky. Ha? Ket, anusan dati aguray Mamin ano latadwa tawan. Oh, si Kamis mo nang ibaga. Nakasapulam ti agabro tapno no nasaysay ato madlaeng biyag ti pamilya nga pangunin ta. Ananusak para king ka. Katsi ka. Ananusam mat ati manguray kanyak. Wen. Harakupin ka man. Kat mabayag to nga panawin nga di ka maarakop, Ricky. Kailiw ko talaon iti. Arakop mo kin. Panangarakop ko kin. Sungang kundawayan tan. Agay nga da ka pala dito eh. Dapat duwang aldaw. Ag-flight kanton. Iso nga sulitan tan. Oh, yeah. Nabugwak na itinuan. Ha? Oh, sige na. Lan. Kanam ta kanagtumot. Ha? Kanam ta kanagtumot. Sige. Sa bagay. Dua taon tumot nga. Saan ko amakan dito eh. Katuwa na. Kin dua taon tumot nga di mo makan dito eh. Katuwa na. Yung sana bale. Ananusak tito aguray. Ang imadamat ti video call. Sa bagay. Oh, iso nga sige. Kanam nga rudan. Taka nagtumot. Data kukwam. Sige. Oh. Nagustuhan ka di? Di panangkaan ko king ka? Naglaing to pa iti dilam. Naglaing nga sumagsisiksik iti unag. Dila pa ila data. Saan ko pa nga inaramat iti usustong armas ko? Aramate mo, Ricky. Ha? Excited ka na? Siyempre, dua tawin to nga jak maaramat data. Oh, sige. Dua tawin to nga jak makan. Kin dua tawin tumot nga saan ko nga marik na nga umunig iti kaunggak. Sana bale. Ananusan nun tot aguray king ka. Oh, dito yan. Dito talaon iti kailiw ko, Ricky. Dito panakkalin nga armas ko? Ha, Larny? Kukwak lang dito, Saan mo nga aramatin iti sa bali? Saan? Kasino ko ma? Kat si ti girlfriend ko. Si kalaing ti pangaramatak ka dito eh. Siksi kalaang. Siksi kalaang ti pangi. Parik na akti. Nagpaido mga raksak. Babaen ka dito eh. Nagpaido mamot. Ti size na nga armas ko. Tapno masulit ta. Kalpasan na dito nga rikos. Agpaminduatan to pa'y. Aging nga kabailan ta.
Urek patpatnag. No isot kaya ta. Sige, Ricky. Ah, oh, laarni. Ricky, laarni. Oh, deta manin. Nagpukaw manin tangisit ni matam. Nagdaktal tumot nga rin, Ricky. Kasla umaabot ti karabukob ko, ti kinatindog na. Hello, Nang. Kumusta kayo? Okay na ang matadak ko. Kasi ka, kumusta ka dita? Nasaya at ba't, Nang? Nang. Awan ka diti damdamag yun, kini. Ricky? Anya? Ni Ricky? Unang. Ngamin ka, manual dawin nga saan ko ang makontak. Saan pa yun nagri-ring ti cellphone na? Kaya baka, kwa? Ay, awan, amo, anak ko. Apay, anya ka diti mapaspasamak. Anya ti mapaspasamak ka na kaya? Jack arod amo nang. Kat, biglang kailaat matlatan nga saan ko makontak ti cellphone na. Baka mo't adarasyon na, baka napukaw na. Saan nang? Adang amin ti saan mi nga nagkinaawatan idi na minsan. Kat, gagangilaang mo't nga. Medyo nakapagsawa kiti madi. Kasano, makatawin ko pala dito Hong Kong nang. Kailaat mo nga nagbalbaliw iso na. Dati mo't kat iso ti tumawtawag kanya, kanayo nakakamustaan. Ngan nadlaw ko nga nagbaliw ta. Manmano pa yun nga agtawag kanya. Saan pa kiti nga tumawtawagan? Di na pa kiti sungsung batan no ka titawag ko. Iso nga masurunag. Ang imitan, saan ko pulo sa makontakan nanang? Ay, jak abo anak ko. Awan mo't damdamag ko king kwana. Padasim nga damagin akin ni Grace nga best friend mo. Nabaring no adaan muna. May samot ni Grace nga siyang kumakontak nanang. Tinaudi nga nagsaritaan mi. Kat, mapanakasarita ni Ricky. Mapanadanunan iti pag-abangan na. Ang, dahil di mo tinaudi nga pa nagsarita mi nanang. Ay, jak amo anak ko. Daan da makidamagak to. Awan ka diti naramid mo nga madi nga nang guraan ni Ricky king ka. Awan nang. Awan mo ti madi nga naramid. Nasayaat kami mo't idi. Tunggalag pauitak kada kayo, ang pauitak mo't kini Ricky. Kanahin kami mo't nagtintinawag. Ang itilaing kalabes, nga medyo nagbaliw isuna. Nga jak amuno anya ti rason nanang. Dahil ti amun tayo Ang imgoray ka, ta ibaong kon tini ading mo, tamapan ije yan ni manong na ariki. Ta, kwa. Alaman nanang, alaman pa nga asyo nanang. Nasaan nga natalgad ti Rignag? Jak mapagsusuro ti trabaho no kasto nga dati panpanunutek nanang. Nga jak amuno anya ti mapaspasamak dita. Diyos ko, sapay ko mataawan ti madi nga mapaspasamak. Alangarod nang, nakamusta am tulad andi kiti kakabsat ko. Awan ti pagdanagam ti anak ko. Sika ti agan anad dita.
Ya, agan anos ka, tamay sa tawon laingan, agawid kan tumatan. Ala anak ko, maawatan ka. Nga kastoy ti, masabat may, bayat iti tanagawid mo. Tanasakit tinapasamak. Nang, Jack Palos tinamnama nga mapasamak na ito'y. Nga ti mismo nga best friend ko. Kat inulag nak. Inagaw na ti boyfriend ko. Nabayag-gaya man. Talubulan ko pa ilaan ni Hong Kong. Talubulan ko pa ilaan na nanggat nagrugin. Nagrugin ti panangulag na kanyak. Ala anak ko, patib karam ti pakinakam mo. Kat sabay ko ma, tamalipatam to dahito nga pasamak. Kat saan ko mga dahito'y, ti manglapod ti amin nga arapaap mo iti biyag. Di amok idin kat ni Ricky ti agbalin nga katakonay na ko iti biyag na nang. Di nalaam mo nga may seso na nga rason no api nga kayat ko nga lumungaw ti biyag mi. At ti kayat ko nanamay to ti biyag nga biyag ti pamilya nga bangunin mi. Ala, maawatan ka anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Taagdindinan dariki ken ni Grace. Iti jak amuno sa dinod ti ayanda. Taaglimlimeng da nga raw. Mabuting dakin ni Mr. Lee nga asawa ni Grace. Kumusta kaya ni Mr. Lee nanang? Kunayo idi nga imay dito'y. Dinamag nung kaanot awid ko. Wen, dinamag na anak ko. Api nga ta. Ay, jak man mo. Basta ti kunan napakaamuak isuna no agawid ka. Taadda ka no iti nasisita nga pagsaritaan yaw. Pagsaritaan mi nanang? Ni Mr. Lee? Wen. Siguro kayat namot ti malawlawagan. Kaya't namot siguro ti agsaludsud king ka no apay nga napasamak ti kastoy nga ti asawa na nga ni Grace nga best friend mo ide. Kat si Murot kay ni Ricky nga boyfriend mo met ide. Dagiti ayop. Alawin nanang, ibagayo kini Mr. Lee nga dakon. Tano adati kayat nga pagsaritaan mi. No adati kayat nga damagan may ipanggap ka dagiti duwa nga uleg. Nakasaganak namang sungbat. Nalangaro anak ko. Taawa agak deti telepon number nga imbati na kanya. Ay, imbag arabiim. Lani. Siyak ni, wen, amo ka Mr. Lee. Andy, awagan na klatan iti Andy. Saan na Mr. Lee? Tapno, saan una pulmal? Sumre kayo, Mr. Lee. Ay, Andy. Ay, agyaman na. Ada ka din, inanang mo. Laan ni. Ay, saan sabi nga naturog ng cellphone siguro, Candy Crush. Sige, agtugaw ka. Kahit mo katitag kape, wino juice, saanin. Ada kaya min tugot ko nga, palaking ka. Arnie. Ha? Chocolate, palaking ka. Chocolate? Saan ka di nga siyak ko matagi? Ang kitid ti chocolate, siyak ti aga po di abroad. Saan? Siyak lumbing magtid ti chocolate king ka. Siyak lalaki. Sika babae, siyak pasyal king ka. Ha?
O, sige. Okay, no isuti ko na. Naibaga kanyak ni nanang ngay may kakano idi. Kad dinamag mo kano no, kaano ti awid ko. Pupud no. Gusto ti ko na ni nanang mo lani. Kaya ko talaga maamuan kano sangpet mo. Kaya't ka makasalita. Siguro kahit mo damagin no, kasano nga napasamak ti amin. Nga ni Grace nga best friend ko nga asawam. Kat simurot kini Ricky nga boyfriend ko idi. Ay, saan? Awa ti bibiyang ko kadakwada. Ha? No, simulot suna kay ni Ricky. Okay lang. Ay, saan ko pagtatako na dyan nga Grace? Ha? May mayat pa ikidi simulot suna iti sabali lalaki. Supay malas negosyo. Malas si nangiwat. Adu madi ugali na dyan kayat. Anyang ron ti rinan tayo dito eh. Apay nga kinayat yung nga maamuan ti iawid ko. Apay nga kayat da ka makasalita. Tahita nawaya akon. Sika nawaya mo ta di asawa kay boyfriend mo nagtipon da, nagsulot da. Ha? Hita, sika, siyak, single, nawaya. So siyak alim kin ka. Ha? Sika? Mr. Lee, agarim ka kanyak? Ay, Andy awag ko mo kanyak. Andy nagang ko, Andy Lee. Andy latar awag mo kanyak kung taan mo hanga pulmal. Maya ka. Tapno salay, suda ti may mayat. Salang nga niglis kiniliki ti may mayat. Salang nga suda ti aglaglag-sak. Sika kay siyak. Si amin nga negosyo. Ta. Kay panal kun to, dete kasalmi kay niglis. Tadatan tumuti kasal. Tapno data ti legal. Tano datanto mo ti mangmanis sa negosyo. Kwa, Andy, nabigla agmat kadigat ang imbalikas mo. Saan ko nga ninamnama nga day tati ibagam kanyak? Maawatan ka. Nabigla kang kayat ko talaga. Hindi pa lang akursonada ka. Unay no ada kasawa kami kiniglis. Ngami si ka, singpit ka. Niglis, bagtit, dayjay. Bagtit yung ugali na, lalo no, da kami dyan balay, duduwa kami. Adama mauyong na. Tsaka mo no, best friend mo, okay taem, inulig na ka, inala na, ihagaw na boyfriend mo. So nga jak kayat dahi checklist, sikati kayat kulaan ni. So nga no mayat ka, natalatan di agasawa. Saan ko pa nga masungbatan deta, Andy? Ikanak ko may tigundaway ko, ti panawan nga, mang panunot. Sige, kasi ko na, nawaya akmat. Apikid din nga saan. Ay talaga, sika, ikanak gundaway, alam king ka. Nalakit di mapanagnikak, nga pudno ti panggap mo. Kat, awa matidakas na. Ay, agyaman naglaan li. Asa na bali, tulubigat, agsubliak, umayak tumanin. Oy, Larni. Nang? Sabsabali deta isem mo bayat nga nakaiturog ti imatang mo iti adayaw. Ano ti bagbagayo nanang? Sa anak pa nga nakaturog ide imay nagpasyar dahil nga incheck. Ni Andy, Wan, kad nangig ko amin nga nagsaritaan yung anak ko. Iso siguro nga umis-isim ka. Tapan panunutum ti imbaga na king ka. La, ni nanang. Magbakitanan kas lakilkiligin. Osto, buti ko na. Saan nga kasta ti langam nga simbang pat. Kat italaang mat mga makita ka nga umis-isim anak ko. Gapo kadi-kadi dyan nga ande, nga incheck, nga bakdan, tadanig negosyo na. Ninanang ka talaga. Apay, panunutim ka de. Nga, baka no adda masaot ita tao itaglawlaw no totopam iso na. Gaputa, iso ti asawa ti best friend mo. Nga, ti best friend mo, nga nangulag mat iti boyfriend mo. Nga ti asawa dahi dyan nga ande,
Ken ti boyfriend mo idi kat isudan ti agdindin na. Saan mo nga maliklikan nga dama sa utat tao nanang. Nang runa dito yung lugar tayo. Nakti ka aduna kat nga maritas dito eh. Apay nga panunutem ti sao ti tao anak ko. Ti ko mapagragsakam ti panunutem. Tabukod mo nga tabagbagim at ti panunutem. Kat nulakid di dayjay nga ande ti makaitid kin ka iti ragsak. Tapno malipata mon ti napasamak ti panangagaw kin ka ni Grace ti boyfriend mo nga ni Ricky. Apikid din nga saan? Nang, saan mo takas karina nang? Taamin ni aging ga itakot ni pailaang Ricky ti adda iti pusok. Isuga road. Nga kasano nga maikat di ta pusom dayjay nga Ricky. No awan mo timang sukat. Ikam ti gundaway na dayjay nga inchig. Nga mangipatig ka. Tabaring no masursurum tumot nga ipatig anak ko. Nataraki mat. No pa'y inauna nga amang. Sa nga pulo nga taon ti gidyat minanang. Okay lang. Sa nga pulo at taon lang data age doesn't matter ka kunada anak ko. Ti importante, napintas ti biyaga agur-uray king ka. Nangagkumot nga kunana nga pagbalinin na kanto nga legal nga asawa na. Sana ipalubos nga sika kat agbalin nga kabit na laang. Kat aramatin na ti kwarta na tapno no mawaswas ti kasar na kini Grace. O anya piti sa pulo manak ko. Nalawag mat nga ibagana. Nga sika ti kayat na. Tanasaya at ka nasingput ka sa anakas ka day nga Grace. Panagkunayo nanang, sa anak to nga tanga agbidot. Saan anak ko? Para kanyak panagriknak. Sa anak to nga tanga agbabawi nanang. Ay, ad-adda nga agbabawi ka anak ko. No, agtali na idlatan, tiguram ka day nga Ricky. Nga isuntulatan ti agari iti pusom. Kat saan mo nga luktan ti pusom, kat ikam ti gundaway na nga agayat manan. Tandaan naman ako. No adaman iti nang sugat king ka. Nasken nga adamot ti mangagas ka day nga sugat. Sa bagay. Awan mo ti dakas nga nakaidamdamagan ni Mr. Lee. Mabigbig mo mabigbig mo ti pamilya na dito lugar tayo ta. Adong arot ti negosyo na. Wen, nasaya at ta. Ken maysa, napintas to ti lahi ti anak yaw. Ha? Napupudaw to mistiso. Wen ata inchik nga ron. Inaana nga talaga. Kahit nasa una kat may pagpanagkal kung tadagay ti apo ka nga napupudaw. Mistiso. Uray no singkit danakan mayat lata. Anya anak ko, agpanupanunod ka. Ikam ti gundaway ti bagim nga agraksak manan. Kat patsyak, nga ni Mr. Lee ti makaitid king kadayjay. Alawin nanang. Oh, talaga? Ay, yes! Ay, Diyos ko, maragsakan naklauna anak ko. Tapno saan kanton nga malidayan nga kanayon nga agsangsangit iti rabi igapo kadayjay nga Ricky. Ay, maragsakan nga agragsak kanto manan laar ni anak ko. Oh, apay kasla sika nervyos laal ni. Saan ka nervyos? Saan akmet nga daga sa tao. Gagangay lang ag nervyosak. Andy, tadamo nga ron nga rabi nga din nata. Sak maawatan ka. Damo nga din nata. Ngam saan mo nga damom da ito, di ba? Anya ti kahit mo saan mo tadamo nga dama pasamakin ka? Ay, saan? Okay. Anya ka ron ti pagdaragam. Saan mo latan nga kaskaso? Gagangin laang ta, syempre. Nabiit pa yung kasla nagalisto nga napasamak ti amin.
Sa ako kilaing mo na listo mapasamak. May bayad pa alisto tapno malpasan. Tano ilogyak to nete annulment may kini English. Tatanto mo tin tiyak kasal. Datanto tiyak din na nagasasawa. Malagsakan naklaunay ta. Inaklon mo ti panagayat cooking ka lahat ni. Malagsakan naklaunay. Iso nga, itid ko amin king ka. Itid ko amin na paglagsakam. Itid ko pati paglagsakan ti pamilyam. Agyaman naklaunay, Andy. Jack ni namnama nga. Kalpasan ti panagabrod ko. Kasto ti agur-uri nga gasat ko. Sika sa anin masapul agablod. Sika agtalinaed dito ita tulong ta. Agtinulong ta nga mangmanis kadagiti negosyo. Tapno saan mo matadayo ang pamilyam. Dahil taligat na no OFW. Sika, adayo pamilya, adayo asawa, adayo anak. Sika, dito ka laang tinulong ta tinegosyo. So sika, saan ka madanagan? Tid ko amin. Thank you, Auntie. Thank you. Tinik kanak manin itinamnamang agragsak manin. Talaga, palagsakin ka. Palagsakin ka italabi eh. Amok mailiw ka. Ulay siyak mo mailiw. Naamok na bayag ka. Dablod. Nabayag mo't nga awan ti padas. Bayag nga awan ti amumlatan. Sika nga talaga. Anya, lugyan ta ka luden. Lugyan taan. Sige, Handi. Ipaay kung ti amin-amin ko. Napanik-nikak mateng nga napudno ka kanyak. Iso nga. Wow. Sana ka babawi. Ngay nayat ka laan ni. Kasla ka lang nakakita ti Anya. Wapin tas pamagim. Siyak mo't labos. Siyak mo't ikat bado. Talugyan tangaluden. Sige. Sa agid data. Sika agid da. Talabawang ka. Guri ka. Apay. Apay laan ni. Guri ka. Api kasta. Anya. Supot ka pa eh. Anya. Supot ka pa ilaang? Saan ka pa nga nagpakugit? Saan uso kada kami kugit-kugit? So kami supot. Awan problema. Kaya pumutot. Amin Chinese sana kugit. Mabali na pumutot. Abay, daka di problema. Kwa. Biglang nasakit ti ulok. Sakit ti ulong ko nam. Apay, ka di manikilik nam, laan eh. Kwa, mabaling ka di nga ito no, maminsan laan yun. Maululaman ka talaga. Sige. Sayang met. Ti amo ko nga mapasama ka, tatan. Uri mo siya. Isumot ti amo ka nga biglang nagsakit ti ulok. Apay, gapo ka di ta suputak. Ay, okay lang supot. Mayat pa'y supot. Saan nga iso rason na talaga lang nga nagsakit ti ulok? Sige. Okay lang. Importante. Sana kumalo sakit ti ulong. Maminsan tulat ang aluden. Agsukatan. Itulog nagjabalay min, Andy. Unay ka matilaar ni anak ka. Dakay ko nakakita na nang baka kasi mo tiramidin nyo. Anya, gabulaan ta. Saan nga kaskadakil di kwa ni Ricky ako nam. Saan lang nga tayo dyan nanang. Abus na basit, supot pa eh. Nagalasakit kita. Uri lang naawan ti ganas ko. Deta kit ti panunutim. Ti panunutim agad deti naranya nga masagbayan nga itid naking ka. Sakit nga dito.
Nang. Ay, gapo ka, iti panakkilan nga armas ni Ricky. Sa di mo kayat nga, ti pagtinagam, kat dati basit laeng. Sa pala supot na. Supot, kagka nga inchik da nga rin. Saan nga uso ka dakwa, dati agpakpakogate. Uray mat na supot ka, makaputot mat. Kayat na. Ay, nakadukit nga Artem, si Kalaarne. Anya nga ruti bagam kingkwana. Pinanamnamam jay tao. Imbagam nga agdin na kayon ta. Ipagnanamot din deti analment na tadakay to ti agkalaysa. Nakarod mo na. Nagbabawi ako. Kaya. Nagalas sila nga na. Nakararte ka. Adang arod na pintas nga langamot ti kukwat lalaki. Aya. Kastamot ti kukwat tayo nga babae Nga na alas pa nga kitkitan nga amang. Nagbabawi ak kasinyong ngem saan ko nga maibaga-baga kay ni Mr. Lee. Day tati problema. Ngem aminik saan ko nga ninamnama nga kasjay nga tapos ta saan nga panakkelan supot pa. Naikumkumparak iti armas ni Ricky katayot gidyat na. Kasanong arod na ipakanda kanya. Ay, ew! Saan ka di nga nunlos ngitim dahi ka? Namin pinsan nga nagbaliw, tiriknak. Angem, adalatan ni nana nga mang kontra kanyak. Ung-ung tanak mo ten, ti bakit? Kanay na ibaga kanyak, agbabawi akto kano, no saan ko ipatuloy. Dati panaki asawak kay ni Mr. Lee. Baka isunto ka no ti antaganan dakkel nga pagbabawyak ket posible nga baka agsubliak to kano di abroad ket anusak to kano manen ti mayadayo idinto nga adamot iti Mr. Lee nga makaited kanyak iti nam ay ti biag no da kayo ti adda iti sitwasyon ko kasinyong nga amuyo nga di kay tumulang nga naragsak no kasi nga Diyak mailadawan, di na nariknak, idi nakitak talaga nga sa bali. Kasla dati makit-kita, di bye-bye ko mga ano, tay pisitim kat bumasit. At naga na dahi dyan, ni kumpad Arnel Sambuso nito, pinaramanan sa ni di ba, pinaramanan nakakasinyong, dati pulutan nga kasjay. Kasinyong balakadandakman pangaasiyo, kasanok nga ibagakin Mr. Lee nga nagbabawi nga saan ko nga patuloy ti panaki-asawa king kuana. Wenno anusak ka di kasanok nga maanusan. Kasanok nga maanusan idinto nga nairuamak iti kaski ni Ricky nga panakkelen ti armas na. Sakit agtenagak iti basit sa pelang adda helmet na. Sabi ko magad na kay Badit Adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, dito nga pakasarita kasinyong, nga iti agdama ket jakpay amuno anya ti aramidek. Hangko nga naibagakin Mr. Lee. Ket sabi ko tababayan ka iti balakad yo, ket malawlawagan ti panunot ko nga agdesisyon. More power to your program kasin, and thank you very much ti anos mo. Tuyag problema, La Arnie, iti Ilocos Norte.